अहानबद मरोइब पाउ नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम ngasi Manipur की मफम खरदसु पांगथोकनख्रे अमदी IDP सिंह मसा के मयुमदा अमुक हंजिंदुना हानागी पुंसी महिंगदा हिंगबा पामले करंब मतमदा ngamgadagi हाबदि खंगबा ngamdre Krumzari, Noon-Istv की Manipuri पाउमित यंग ताबलिब सिंहबु ताराम नोकचरी पाउसंदुंग पिजरी नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम ngasi Manipur की मफम खरदसु पांगथोकनख्रे चंगांगई एयरपोर्ट रोड लैबा हार्वर्ड स्कूल ना सिंधुना नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम ngasi पांगथोकरे थौरम मदुदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स की एसपी लाइस्ट्रम सरिता देबीना स्पेशल गेस्ट होइना सरुकियाके थौरम मदुदा स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर के नबचंद्र वाइस प्रिंसिपल कैथलाकपम जितेन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर खुंदोंबम हेमंतना मरुओइबा म्यूसिंगोइना सरुकियाके थौरमगा मरी लेना मणिपुर पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स आइबा टीमदा एसे कॉम्पिटिशन दा मकोंग मथंग तारबा स्कूल की माहिरोई सिंगदा सर्टिफिकेट अमदी खुदोल पोट पीदुना पुंगनिंग थौगतखे तुंगदा थांगता टाइकुंडो ता खौसाबा योगा अमदी मुइथाइगे मसाना सिंगी परफॉर्मेंस सिंग उतखे मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स के एसपी लाइस्ट्रम सरिताना हौगलक्लिबा नहा सिंगना लाइरिकता ओइरबसु साना खोटनबदबु ओइरबसु तोंगान तोंगानबा हिरम सिंगदा माइपाकपा मी अमा ओइगे हाइरबदी हकचांग फना थंबगा लोइना होटनबा कनबा मथौताई मियोबगी पुंसिदा तोंगान तोंगानबा सिंगना बकया लाक्लबसु इसाना पामजना संगसिलिबा सिनफम सिंगदा माइपाकपा ngamnana होटनबा खनगदबने मधु खक्तना मणिपुरबु मालेमदा सक्ताक पंगमगने चौखटपा लेबाकमा ओइबा ngamgane माकना पेकलिंगै मतमदा महाके अपोकपा मपा ngannna काइनखिबना इमुंग मनुंगे अवाबा अमदि खुदोंचादबा कया थेंगनदुना लाखलबा मतुंगदा माकना ngasi फिबमasi ओइरखिबने माइरोइ सिंगना होटनबा कनगदबने हाइखे प्रिंसिपल डॉक्टर के नबचंद्रना अखोगी मांगदा तोंगान तोंगानबा अथिंगबा अयेतपा पिरकपा अवाबा कया थेंगनरबसु होटनबा कलबदे माइ पाकपा मियोय अमा ओइबा ngami हाइबसे लाइस्ट्रम सरितागी पुंसी वारीदगी खंगले हौगलक्लिबा माहिरोइ सिंगना अइना पामलिबा पंदम अदु फंगे हाइदुना होटनबा लेपा यादे पामलिबा पंदम अदु फंगद्रिबा फाउबा होटनरबदे अइना पामलिबा सिनफम अदु माइ पाकपा मियोय अमा ओइबा ngamgani हाइखे छात्र सिंह हाइनिंगबदी कोई लोइनमक छात्र खुदिंगमक्सी कोई लोइना मानना फबसु नते खरा सोमबसु यावी असोम सिंह हाइनिंगबना 50% हंदक फंगसु आई मथंगददी 60% से आइगे टारगेट ओइगनी मथंगदई 60% फंगनबा लाकनगे हाइबसे अना compete against yourself 50% फंगिबा ना 80% फंगिबा नत्रग 90% फंगिबा अंगांगुगा चांगदल नुरगा नुआइदबो ओरगदी डिप्रेशन पोकनी है अदना compete against yourself अखोई थबक खुदिमक्तनी फार्म डिटरमिनेशन अमा लेरबा अदोरगदी अखोइना पुंसीदा माइ पाओइदबगी मरम लैते नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम से टाकमू रीजन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट रोइंग एसोसिएशन अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कैनोइंग एंड कयाकिंग एसोसिएशन का पुना खुदसमनादुना पांगथोकरे रीजनल वाटर स्पोर्ट्स के सनारो क्याना नेशनल स्पोर्ट्स डे की पाउजेल पुबा बोट रैली अमा चतुना अपुनबा वाटर स्पोर्ट्स की इवेंट तरानी थोइदा अथोय एहन संगदमनखे डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर बिष्णुपुर हिजम हेमजितना ngasi gi numit asi मेजर ध्यानचंद की मपोक नुमित निंगसिंगदुना लेबाक सिन थुंगना पांगथोकपा थौरम ओइरबसु मणिपुर गुम्बा स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री नि हाइनरिबा स्टेट अमददे यामना मरुइबा नुमित अमने हौजिक लेरिबा वाटर स्पोर्ट्स के अफबा सानारोय कया सिदगे हेना सानारोय पुथोकना बहोनबदा हाना लेरमलिबा वाटर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स असि सेमगत पचंगे असि गुम्बा डिलैपिडेटेड कंडीशन अमदा लेरिबा कॉम्प्लेक्स असिदगे मणिपुर गी मिंगचत कया पुरकलिबा असि हौजिक लेरिबा फिबम असिदगे खरा हेना मित्यंग चंगदुना इंफ्रास्ट्रक्चर लेरिबा सिंग हेना हापचिनदुना यंगसिलबदे आउटस्टैंडिंग ओइबा सानारोय कया मसिंग थिंगमदना पुथोकपा ngamgani haike मणि लेनबो अथॉरिटीज ना ममंदी होना बिरग लाई हेन मस्ता ओखल थादे बिरग हेन होना बिरगनी हाइबगी थाजबदसु लैजै को इसामकी ओइना सुमसदा थेमकत लगा बंगांग जिसगी उस इंटरनेशनल लेवल दा अंगांग मयाम सली नेशनल लेवल दा मयाम सली हेन मपुंग फाना बुथोकनी हाइबदो कोइ लेरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम जे समगत बिरग जगह जे समगत बिरग दी हेन मपुंग फाबा चौवा इनोट अमग लोइना समगत बिदा कोइ स्टेट की माइ पोक मंगम जगह दो सुइ सोइन ओइनी हाइबो फम थमजगे
Manipur MP Laisemba Sana Jawba Amade Bidya Bharati Shiksha Vikas Samiti Manipur Anina Puna Khutsamnaraga Numitumni Chupna Chathagadaba Sangsat Khel Mahotsab Lisingani Kunmanga Ngasidagi Konung Mamangta Laiba Bal Bidya Mandirda Hodokre Chawkhatpa Kunai Ama Uhenaba Tungi Yumbi Oigadoriba Nahausingna Masamo Faba Afaba Wakalul Kanba Ngamhanba Amade Taksikhasi Lehenba Changi Mapangal Kanba Amade Feed India Ama Uhenbada Punna Thodang Lominaba Matam Oide Haina MP Laisemba Sana Jawbuna Haikre Hoki Masana da Singtanari Baloinana Patma Bhusan Award Major Dhyan Chand gi Chama Kulak Suba Mapo Kumon Kamari Lainana Leibak Pumbagi Oina ngasi National Sports Day Haina Thoram Pangthok liba sigi Saruk Oina Leibak Pumbagi Oina MP Sing Miteng Makada Sangsat Khel Mahotsab Pangthok liba sigi Manung Chana Balbidya Mandirda Numitumni Sports Event se Pangthok Pane MP Laisemba Sana Jawbuna Makatana Sangsat Khel Mahotsab asigi Manung Chana Prime Minister Narendra Modi na Leibak asida lairiba mipum khudingmakpu masamau faba afaba wakalul khanba Leibak asigi chawkhat thorangda mapung fana sarukyaba citizen amamam oihenaba pandam thamle aikhoi pumbana hakchang faba taksi khasi leiba citizen amamam oiduna Leibak asina kumja lisingani ni futaret fauba mapung fana chawkhatpa Viksit Bharat Mission da mapung fana saruk yamina se haikhe Every citizen of India halobayay natraga nahawaybay mase no magi manunda punga matangdi kai thuaga koi sala bunga mana haiba mana ngamba halwagi mala ngomjaba nahawaga ngomjaba punga mamantangdi sala kuna bada imai onsalu masamu paba healthy oiba strong oiba dumba India ama fit oiba India ama sembada masi asoba khongthang amani BJP Manipur ki President A Sardana Leibak asigi Prime Minister Narendra Modi ki miteng makhada Leibak pumbagi oina ngasigi numit National Sports Day asida MP khudingmakna Sansat Khel Mahotsab pangthok handuna Leibak asida leiriba mipum khudingmakpu masamo fana lehena bahonari sana khonabada mioi amabu masamo fana lehanbaga loinana jinjak kamhande afaba wakalul khalanduna Leibak asigi chawkhat thorangda chawna thodang lobangam Manipur State asida Leibak asigi oina sana khonabagi lamda chawna thodang loriba se khangduna National Sports University thambane lamdam asida leiriba mipum khudingmakna tungi yumbi oigadoriba nahasingbu mentally amade physically fit oiba amade lamdam asigi culture bu yokhatpa mioi ama ohense Viksit Bharat Abhiyan chapchana thodang lohonsi hain haike भारत की प्रधानमंत्री की विकसित भारत हाइबा अदुगुंबा भारत अमा याना डेवलप तौरबा कंट्री अमा पुरकनबा होटनबदा सानरोई सिंगी अचौवा थौदान अमा लई हाइबसे उत्पी बगी अदुगुंबा तांकक अदुनी Lamdam asida thokliba irang asina maram oiraga tha kuntare thena Wangjing Kodumpokpi Sports Complex ta hangba relief camp ta jagjafam lauduna leirakliba mori amadi serogi IDPS singna masagi maramda amuk hanna hanjulduna hanagi punsi mahingda hingba pamna hori karamba matamda masagi mayumda hanjunba ngamgadagi haiba chapchaba khangba ngamdri iramasida paudam ama Thawal district ki Wangjing Kodongpopi Sports Complex da hangliba relief camp asida mori amadi serok dagi relief camp asida lairi hairiba relief camp asida lairiba miyosina kari karamba khudong sadaba thengnari ge haibadu miyam punna amtang taminasi Nongmagi hawai super khara piraga sikakta charag hingbadi yadi akhoi poyam chapatu ju yam ware pochu sitpa yawi sitaba yawi nongan ma chatpa pot yoluba mai pot thangluba mai sitam nu kongkai ma adigi leibak napi phoiruba kari tauba marol ma simai sujaru meda subdi ana eki matang sidadi adugi matik ware leitaba khoidadi isan pijing asi nipi gi magi phrak ta badu matam am kana taw mi boarding ozan di layeng biu an hay khone dingam jedam ni yeng bangam dinga si jong ai lokthugi adi sigi mai kai dagi smart on sarkai mai kai sidagi sigum bama ana yorpada khone dai te logi ga dawbuni akhone tawjaga dawbuni serious oraga di kholaga di haibada du wai du ko khangja dabani na kanada hangaga kanada hare khoi sije tawgadawun hai bisu khangja des yamna awa be bem ko le si yen nganu rayo adi alora kunin ta ga chu bu gamta thagi oirasu sendang do khara te chu menbiragadi khara phagadabani kondokbomgi da leiriba khoi leiriba mioi singchina karigumbi mata hanam da yengbide yamna mawong amata da ngai le khoi ahal lorakpa khoi dadi awa bai du oi lere aduga hoji bhot maya oragadi moi ho lang tawrakhini haibache khoi machigi wakhan da khoi lei nare iranai oi yenge sarkagi dadi guli chapchabi pirakte kasu
सरकारना पाउददी अखोइगिदमक्ता काइथरीब सेंदी लोइरे तांकक मरी थोंगना अखोइगी खुपाई से लोइनबा अवाल अपा लेइननबा पीने हाइबदुसु लिसिंग कुमंगा पीबो होनबदा सही मेहेना संगेबा फंगदबा मिसु यावरिबा लिसिंग कुमंगा जे सही अनि हेनबजे सिगुंबा काखु पदारना खनबा सेमिनार खनबा काखुजिदा अखोइ मयामना लेलंगनी कयाम वाना लेलंगनी हाइबजे सरकारना सोमतंग उबियोबा इसा पाखंग लैसाबी फारे तोंगान तोंगानबा सेपरेट का अमम पामे तुयेब थादोरी निचा नुपा अतोंब हुजिक तुयेब थारमदाइने बोर्डिंग दा थंगदब मतमसिदा खोइदि पैसा लैतबनि नोंग नोंमगी मिगी युम दा पोट योनबा चलेरगा तालगा चाबनि इसा बोर्डिंग दा थंबा ngamde इसा सेंबा ngamदरे लानसिदा चानाबा होनाबदा हुजिकति अखोइदि वाखल लैना नारे हक्चांग अमता फत्तरे अनाबा ngata ngaire हुजि इसा लैसाबि बोक्ता वाखल लैना नारेबा सिगु माइने कयाम कुइनि हिंदोइनो खनबदा युमदा कैदंगoi चतोइनो खनबदा खोइ याम वारे मिगी मयुम मेमदा पोट योन बिचत लैरे मिगी थोंजिनदा नीबदौना कप्पा लंबीदा मीना योनबीद्रा लैबीद्रागा थीना ngang मपान थो लंबीदा कप लैरे अखोइदि इकाइरे सुमाइने कयाम कुइनि हिंदोइनोना खल्लगा लमांग तुमांगदा फम्मा कप लैरेबा पोट योन थोक लैरगा हौजिक मोरेदगी तसेंगना चेलखि मी कुंथ्रागी मथक्ता ओइना सिग्रे लोइनना हौजिक अखोइदा लैजरिबा वांजिंग कुदोंपोपी रिलीफ कैम्प असिदगी सिबसु मिसिंगजे तरुक सुरे लोइनना हौजिक पैसागी मतंगसिदा थेंगनरिबा अवाबसि आईडीपी सिंगसि यामना चावना थेंगनरि मसिदा सरकारगी माइकैदगी थोइदोकपा फंगदरी हाइना थमजनिंगे मसागी मरमदा लांजेनरबा प्रजाजिंग मराइबक थीरबसिंगसि गी येंबिरगा मखोई मसागी मयुमदा हंजननबा सरकारना होना बिगनी हाइबसि खबरगा न्यूज की चैनल सिंग ताबदी फंगी अदुबो ngasi फावबा सरकार की माइकैदगी करिगुम स्टेप अमा लखलप उद्रि हाइबसि मका थमजनिंगे पांगफम थोपा सरकार की पिबम थोपा चाकथुंगना चिंबा मदेगी अखोइगी कंपेटिशन चिंबा मफम मतम चान पिथोकबिरगा अथुबद मतेंग पांगबिउ लोइनना अखोइगी फंगफम थोपा सिंगदु पिथोकबिउ मोनगा फमगा ताइनबदा पीदादबा नुमि यावदेबा खोइसे इयुम माइकै मोरे येंगबदा खोइ याम वारेबा इयुमदा चानिंगदबा इयुम उदबा तुमि जे सुया यावदे खोइ कुमै पियोमि नोमगी लेपदे याव चले खोइगी दिसारो सुदुम थुंद्रे अखोइजु मियोइबनिना पामे कुमै पियोम नुगाइना लैनिंगे सरकारना लाजु लोइसनबिदे युमदा हंजलनी डिसेम्बर बुकी मनुंगदा मोरेगा चुचांपुगदी हंजलनबा यारोय अमदा मु होंगने अखोइजिबु साना पोलाबा मोइना पामदबा लमहांग तुमांगदे युम सारागा अमदा मु थांग कयाम खोइनो सुमाइना खोइ थांग लैदोइनो ngamaroy अखोइदि सिदगी चतपा सिदगी चलन यादि अखोइ मोरेदा थिनबिरोबा युमदुदा चलेरगा ने ला लोइदना लिरे केमदा लैरगा होइजु युम मोरेदुदा रिली केमदा लैजरुरगे अखोइ सरकारना तौबम थोपा येंबम थोपा खरा येंबिरिरगा युमदा थिनबिरो या वारे अखोइ रिली केमदा लैबजे या वारे था कुंतरेट फाजिललबा इरांग असिना मरम ओइरगा रिलीफ कैंप लैरिबा आईडीपी सिंगना मखोई मसा मसु लाइक तंबा अना लायंगे ओइबा पैसा चंगदबा कया चंगलकपा अदु ngamnaba हाइदना मखोइना nganu yen लोइदुना अमदि lambi अमदि युम चतुना पैसा तालबसु खोइगी इमुंगी अवाद अपादि कोनरक्तबना मखोइगी वाखन अदु सोल्तुना वाखनगी लाइना नाब कया अमसु यावरे अमरोमदा पालिबा लेंगाक असिना मसा के मयुमदा हंजलनी हाइख्रबसु ngasiba wa hanjandaba asina relief camp da leiriba ahal oiraba mioi sing asina masagi khoiri na fum tara mafam da chatuna siba ba phanglore da haibagi achobo wahang ama oiri hairiba pakhum phanglore ba wahang asi myam punna ngaiminaba tari ISTV paugi da makta sagol sam sanjoy gilona paugdam jariba karnajit Thobal district Kodongpokpi चट के बतांग कुनमंगादा इम्फाल जुरी लंबी की नुंगबा योरमदाइदा गैस बुलेट टैंकर में एक्सीडेंट थोकपदगी लेखिद्रबा हुइकप मनिंग लेकाइदगी थौनाउजम दमेंद्रगी इमुंग मनुंग की अवाबदा सरुक्याबगा लुनना एमडीए ना सेल की मतिंग पिखरे कोंगसरदुदा एमडीए की प्रेसिडेंट साइकोम बाबुदोन एडवाइजर सामम गंगा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के एच संगीचरण अमदी अतै थौपुबा क्याना सरुक्याखी जनरल सेक्रेटरी संजोय खेत्रिमेम ना मखाताना नुंगजु था मतम ओइबना ड्राइवर सिंह नेशनल हाईवे असिदा लमजेन
ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦल हाईवे अनि इम्फाल जिरी अमदी दिमापुर लंबी की फिवम का हेन फतबना ड्राइवर्स मौफम गुमले मरी लेनबसिंगना हाईवे अनि असि मतमगा चुनबा मवोंगदा अथुबदा सेमजिनबियु अमरोमदा लंबी असि गाड़ी थौबिरिबा चुलेनाउ सिंगना करिगुंबा एक्सीडेंट अमा थोकपा मतमदा हन्ना येंगलमदना चटपा तौबिगनु ngahak to oirabasu mateng taubiyu masina punsi amabu kanbada choba mateng oigadoribani haike Highway 37 boro National Highway 2 boro lungju tha na maram moraga lambi phataba matam chana maintenance tobida na maram moraga sugumudasu gari gi ichinau singi laibak thiba yaba driver gi punchi mango yaba mayam ma thok tawda thoi masiju matam chana lambi singi bu khoi maintenance tobiyu haina mari lenaba authority jingi mafam dasu ai maru puni jinjari अमरोमदा लाइखिद्रबा ड्राइवर दमेंद्र की लोइना बिना महा की पिकलिबा मचाव सिंगे यंगलगा मरी लेनबा सिंगना अंगंबा मतेंग पांगबिना हाइखे मागे पुछिना मनु मतम सारा लागिद्रबा तोंडावराय मै चाने सिगे यंबिदले मकोई गायपना मगिना मा अंगम संगे मतम मबम दगे मतेंग की तंबिनी दगे What's needed to realize oncology precision medicine globally high Hiramda Karkinos Manipur Cancer Care Institute na sinduna scientific program pangthokre classic grande da pangthok patharam aduda Karkinos Manipur gi director CEO Dr. JS Moirangthem amade Manipur gi tongan ba hospital singi cancer research ke Dr. Singh Sarukya ke Massachusetts General Hospital Cancer Care gi director amade Harvard Medical College ki professor Dr. Kate Flaherty na presentation pikhe Tauramadu Cancer Research Tauriba Dr. Singha question and answer session pangthokhe. Hauzik Paugi Marthan natin break amatang nominase. Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kuntra faubo free breast and thyroid cancer screening camp ama pangthok chagadori. Mammogram ama sungmari lay na ba investigation na 20% concession loy na procedures na 15% concession gi kudong jaba pizari. Breast and thyroid kamari lay na ba hakchang ginuay taba lay biragadi kudong jaba silaw biho akupa marol di damag Shija Hospitals sa pau pobiro. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makai sasinari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasil liba singduna adom gi liver da kayam sokhali khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghal lagti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Yeme makigano Azabe thammo Sige yumse next time tina checksin na laksilo ka thamlo banine Dadarang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayam na machalbo ngapshan lugum basigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next time tina ngapseli next TMT juhar habati ngaktok na basim bani Zaman technology siya na concrete ka tok na tinaba matamda kapamul amuk kihena hengal adli TMT strength is in the way Matam ginungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break itungda taram nokchori makhataba pau pizari Manipur Human Rights Commission के acting chairperson Kangjam Khagendrana home da laiba angang singe livelihood kamari leinaba policy semba kitangai fadaba lei haina Imphal East district manung chanbada laiba children home ahum da chatuna mafam adugi fibam yengsin kibada haikibane Policy asi semba kitangai fadaba laibagi matangda wafam ase phongdokhibani haire Kongsada duda Human Empowerment for Social Integration hese Kurai Nandabam Lekai Laiba Society for Progressive Development SPD Kurai Tungam Lekai Laiba amasung Chanura Laikol Universal Caring Mission UNRC Afil Kurai Chairen Chong Merang Kampuda Chatuna Children Home Singe Staff amasung Angang Singawari Watai Sanake Acting Chairperson Kangjam Khagendrana Home Dalaiba Chahi Tara Nepal Dagi Kun Manga Faubugi Manung Dalaiba Angang Singe Chahi Matam Ase Punsigi Yamna Maru Oiba Tangka Kamane Makoigi livelihood na Chingba Singe Yenglaga Government na Policy Masemagi Mathau Taba Laibagi Matangda Phongdokhe
Senior Citizens Forum Mayang Imphal ki chahi ema mapung farak pagi ahan ba mampu kumon thauram Mayang Imphal talaiba Manipur Valley Academy gi Auditorium Hall da pangtokre lising amaga chanipal marfudara mathoi da thokiba Anglo Manipuri War amadi lising amaga chamapal kuntra mapal gi Nupilalda Mayang Imphal dagi sarukya kiba mioi manga gi imung manungda achamba khudul potpiduna kai khumnaba utke foundation dega mari lenana Mayang Imphal AC amadi masiga thangnana leiba khulsingdagi forum gi anauba member kya enrollment tauke loinana L Ibomcha Sarmana iba The Bird's Eye View of Mayang Imphal lairik amasu phongki thoramaduda khaidem manina senior citizens sing asina leiba ki oiba thabak thoramda achouba thodang lobiyai matam sangna experience leiroklaba pukning wakhal losing mayam ama thengnarakle aduna afaba fataba khangle aranba tauba sing wa haiba ngamliba ase senior citizen ama oibagini haike Central Agricultural University Lamphelpat ke Directorate of Extension Education na Manipuri Kisan Sangha Manipur Pranta ma the ICAR ge Indian Institute of Oilseeds Research Hyderabad ka kutsamnaraga Integrated Farming System and Oilseeds Production haibatimda nomageba awareness cum training program ama Bisnupur District oinam SC ge manung chana leiba Hainau Bog Awang Community Hall da pangthokre awareness cum training program aduda yenaw lising amaga chamanga ka taruk sprayer pump taruk biofertilizer bottle taramathoi amadi coriander maru kg kunsu longmisingda yentoke thauramadu the organizing secretary All India Bharatiya Kisan Sangha Dinesh Kulkarni Vice Chancellor CAU Imphal Anupam Mishra Eastern and Northeast Organizing Secretary Bharatiya Kisan Sangha Srinivas Ji President Bharatiya Kisan Sangha Manipur Plant and Indovusan Din and DI CAU Imphal Professor Indira Sarangtem Amadi Directorate of Extension Education CAU Professor Page Ranjesu Sarukyake Thoramaduga Marilainana Dinesh Kulkarnina Manipur Asi Agriculture gi pothok marangkaina puthokpa yaba lamdam amane pothok marangkaina puthoktuna mepal tangdaba lamdam ama oina ba hotnabada longmi singi thodang yamna chawi Maram asinanga si aikoina yenthokli bapotlam sing asi mafam amade maram chana sizinaraga pothok marangkaina puthokna bahon ase haike किसानों के द्वारा चलने वाला संगठन यह पूरे देश भर में काम करता है लगभग 45-46 इयर्स हो गए हैं किसान संघ इस प्रकार का काम कर रहा है कि किसानों का उत्थान होना चाहिए किसानों का भला होना चाहिए किसानों की प्रगति होनी चाहिए किसानों की संपन्नता बढ़नी चाहिए इसीलिए ही किसान संघ काम करता है मगर इस प्रकार का संपन्नता होना है इस प्रकार का उत्थान होना है तो उसके लिए हमको एकत्रित आकर प्रयास करना पड़ता है CAU Imphal ki Vice Chancellor Dr. Anupam Mishra na makhatana Bharatiya Kisan Sangha na India dalomi singidamak lawdiba thodang ase aikhoi khudingmak na pokning thogatli Manipur dasu Manipur Prantin sinduna mafam asida lawmi singidamak khanduna pangthokliba training program asida sarukyari ba lawmi singidamak lawlok paloraba matungda hangduna leigadaba lawfam singda manama sing maru oina hangam thaduna thau marang kaina puthokna ba achongba potlam khudingmak soidana piragani haike to provide the seed for mustard crop in this season and also we can arrange some training program for the farmers of this developed village regarding the production technology of different crop or what are the entrepreneurship we can develop in this village. There is a lot of scope in mustard crop only. We can provide the honey bee. We can also produce the honey through our mustard crop as well as we are also going to provide some oil expeller machine. All Manipur States Association ki meeting makada Singzamai Assembly Constituency ki MLA Yumnam Khemsan gi sponsor tawduna Khemsan sponsor tawduna Anirak Suba State Level Singzamai Assembly Constituency MLA Trophy Open Chest Trophy 2025 Service Recreation and Organization of Youth Singzamai Thongam Lekai na sinduna ngasidagi hogdokre hogdokpagi tawramaduda Imphal Municipal Corporation ki Mayor L Lokesor Ward number 16 ki Corporator Thokchom Eliza amadi Service Recreation and Organizations of Youth ki President Ngairangbom Indra Kumar na maruiba me singoina sarukya ke tournament asida sanaroi marfudara humdoina category mari thokna khaidoktuna lamba taunagani thauramga mari lenana Ngairangbom Indra Kumar na hogolak liba chespo sanaba pamba sanaroi singbu tungda afaba sanaroi amamam oinanaba makhong somba oina AC asigi oina MLA gi mateng loinana pangthokpani haike Honorable MLA Yumnam Khemsan na yang choba dai ta ma logi raga sigumba tournament na se pangthok sabang ki bani player sing na punga dana international ge thak da yobang na ba khoina makhong kitang chomjaba se aso angam jawro su apigani
Thawbal District Olympic Association na sinuna district asigi ahan boina pangtokadoriba District Olympic Games 2025-26 ke organizing committee semkraba matung games asiba masak tok na pangtok na bagi khanane na bahawkre Thawbal District asigi tungan ba ground venue singda discipline kunda lakliba September kunmari dagi kunipal fawba pangtokadaba games asigi matangda JDO Zone 3 Thawbal gi conference hall da DC Thawbal hana kamai IAS na mayaitang balawduna organizing committee subcommittee amadi games asibu hena masak tok na pangtokpada mathau tawgadaba singi oiba mifamama phamkre mifama tuda district asigi district level sports association singi luching basing senior sports sympathizers sing social organization gi luching basing institution organization singi head sing district administration gi makhada laiba dielo kyana sarukya ki gamasi mapung fana amadi effective oina pangthoknaba gamase da mathau tawgadaba singi mathau sing khangminakre event sing pangthoknaba gi damakta district asigi tongan ba mafam sing su lepkre Mega events ase Manipur Olympics Association ge guidance amadi advice makada district administration ga punna tungan ba educational institution government department organization NGO business fraternities amadi sports sympathizer loinana yasna chingba kayagi support makada pangthokna ba pandam thamli chaurakna participant listing ani romna game ase da sarukyaduna competition sing ase pangthokani hairi Rosilakpada maroi papa amukana pizari National Sports Day gi thauram ngasi Manipur gi mafam kharadasu pangthoknakre amadi IDP singna masagi mayumda amuk hanjinduna hana gi punsi mahing de hingba pamle karamba matamda ngamgada gi haibadi khangba ngamdri Hauzik Fagi on the ISTV Sandok Chuba Manipuri Pau, Madan Selo Shinjare, Meding Tabri Pumnamapo, Amukahana, Kurumjari.